Bismillahirrahmanirrahim. Si sa ingaran wallah, al-bilawa na makalimuon, al-bilawa na masaling gagawin. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Da maadin so sirano to mga kafir apud ko tiurunan sa kitab agus mga pananak to apupitas siran magawa siran ko para tiiran sa taman sa disiran mau maraya tanda asu Quran agus kiyasugu ko Muhammad. Ustayan so tanda apa kau makiran nagyuto sa sugu Allah subhanahu wa ta'ala aawi denian sa Quran asute nasukiyaw pa kau makirano maraya tanda na miyasagum paraksiran. Sa su Yahudi na 70 agwi sa alumpukan yan. Na su Nasrani na 70 agwi alumpukan yan. Na su ummaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam na 70 agwi alumpukan yan apalayad nuto kung naraka inunta asati man alumpukan apika apason. Na inisa ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anta wa asiran na pitiru yan. Asiran sulumpukan nakipitaniran sa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aguso ino kita no mga khalifah niyan ginan na betada kita na ko umma sakna ubadayon sa dayon na masasagum paraksiran sa sumiyasa gumparakon na isa-isa abaron. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahharatan fiha kutubun qayyimah. Asugu apuung kuala apembeti asa kitab susutin akadadalman sa mga kukuman na matitu. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Buda masagum parak siranu tu atirunan sa kitab inunta ko urian kiyaw maakiran mapayagatanda su Muhammad. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Buda ini sugu kira narwar sa kasimbairan ko Allah sa bunayon niranun so pangni aki pagi inuntulan siran agu mapakatin digiran sa sambayang agu ibagairan sa zakat agu giyuto so agama amat itu. Ustayan so simba agu so pangni na diyanan makapembelag si iko oripan sa palayad nuto bunayon ato labusar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Rakian so kasimbaon agu so kapamang niron sa ded na pengnian narwar kanian. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Mataan na susiran ito mga kafir apad ko tirunan sa kitab agus mga musrik. Pananakuto na si isirang kung naraka alandeng jahannam sa tatap siranon. Siranuto na siran sumarata akaadin. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Mataan na susiran ito ang miyamaratiya uminggalubog siran sa mga pipiya. Na siranuto na siran sa mga pipiya akaadin. Ustayan, piakan dia go Allah subhanahu wa ta'ala so betadu kafir agu sumiarat yaya sa mawata ng bida aniran ko betad agu suderpa ko alungan na kiyama. Sabab ko kambida o parat yairan ko kipapantag niran ko kadnaniran. So kafir na kedalam ko naraka na sumiarat yaya na pekasul ko surga akang gaya gumaya ko limu Allah subhanahu wa ta'ala. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Aya belasiran ko kadnaniran na mga kasurgaan na kebelingan na tatap jannatu adn apa pemanuga ko kabubaan yan sa mga lawasay sa tatap siranun sadayon miyaswat swalla si ikiran na gumiyaswat siranun giyuto narkita wa inikalkian so kadnanian. Ustayan so jannatu adn na isaw to pangkat ko mga kasurgaan wala subhanahu wa ta'ala. Apa kabalingon sa mga tawa mga alay paratiya ko Allah subhanahu wa ta'ala. Bituan sa jannatu adn kakagi kasurga na tatap so kabalingon ng mu'min sa dirun din kada sadayon. Pangnal ko sura. Giyang kay iya sura na aya bendingan yan na sumanga tawa tirunan sa kitab
Agu sutindagiran ko kaya pa kau mau kapusan na wahi ko lupa mapapayag ko kana nabi ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piakan daya gaian sutawa kafir agu su mu'min, agu su kebulusan nirang ko mauri alungan, sang matatang kedeso marorumasay amiarati yasangka iya dunia, na kekuanian sudayaan ko alungan ang mauri. Naso sumiawit si amitebuwa karko kandusa, na kekuanian so apoy o naraka, agiuto so kauntol wala subhanahu wa ta'ala, ama pembagian niran so unga uping galubkiran, sada agi merata-rata ababalasis sa mapya, nada agi mangungunutan ababalasis sa siksa. Tumyuron sa Madina, aaya mga ayat yan na 8. Tumyuron ko Oriano Surah At-Talaq.